teachers, board of management, na wanafunzi, amjambo. Amjambo tena. Kwa majina mimi naitwa Rodgers Moturi. I also come from this area. My father was born here. Musamaro Manene. I was also born in Musamaro. So when Madam Principal came calling for me that you guys were about to close the school, I had to do something. And from the small act of kindness, nimesikia wanafunzi wote wamepita wanaenda university. So I want to take this chance to thank our Madam Principal. Tena nimesikia came few months to the exam time. Lakini si amedeliver. Tumpigie makofi. Also, let me take this chance to thank our teachers. Ndio wale? Wengine wako wapi? By the way, simpigie walimu makofi. And I don't want to forget about the board management. Najua kuna board management ukienda kwa shule hawawezi wakapea teachers time wafundishe. Lakini from what I've gathered, from the time I walked in here, everybody is working as a team. So tupigie board of management makofi. Mwisho kabisa, nataka mchipigie makofi. So, guys, si mwalimu amesema this is alliance? Yes. Do you want to remain alliance? Yes. So this is our alliance from our area. Yes. If you promise me that you are going to stay being alliance from this area, yes, I'll work with you. So, niko na furaha sana. You know, I didn't expect to find a lot of students like this. Lakini, ukiona shule ambayo iko na watoto, hiyo ndio shule iko na future. So, wakati mtarudi nyumbani, and especially those students who will be joining us which year? The next student will be joining what? 2026. Waambie Marani PhD girls is the school to go. Sindio? Yes. Na mimi, starting from now, going forward, nimeambiwa mnakulanga breakfast kwa shule, sindio? From time to time, I personally will be coming with breakfast. Tunakaa na nyinyi. So, tomorrow morning, nimewaletea breakfast. So, asante sana. Thank you for working hard and keep on working hard. Sometimes, you know, mchagua chembe, sindio? Yes. We use what we have. Yes. And this is what we have for now. Yes. When we get something, we can again use it. Yeah. But for now, this is what we have and we are going to use it. Yes. Sindio? Yes. Na mimi nitakuwa sijui kama muniweke patron. You know, I like the I like the school that works very hard, and especially the school from very rural areas that manages to take 35 students to university out of 39. And mimi napenda wasichana. I am a father of 4 girls. Sinaona mimi napenda wasichana? Yes. Sasa sisi ni wasichana wangu? Yes. So I want to work with you. Yeah. I've chosen this school to be Patron, sindio? Yes. Ama mko na Patron? Wangai mnataka nikuwe Patron? Nikuwe Patron wenu? Thank you so much na Mungu awazidi kuwabariki. But again, I want you to promise me. Next year, tutasimama hapa to celebrate again. Yes. Sindio? Yes. How many students are Form 4 right now? Ni wangapi? 16.
36? Yes. Can they move forward? Our candidate for this year. Move. This term is near drama. Yeah. Are you doing anything? No. Mwalimu, are they doing anything? You don't have money. Can I sponsor something? Yes. Do you promise if I sponsor you'll get it to national? Yes. Nitafute mtu wa kuandika script? Yes. Stallman, I think we need to do something. Mwalimu, I'm going to sponsor nini? Chorovas. Sponsor chorovas. Lakini make sure you patie time because nataka kitu na sponsor ikuwe kitu inakuwa hit iende all the way to national. Si ndio? Yes. Sio kitu inaishia hapa Nyamira. Ama mnataka kitu inaishia Nyamira? So, and I'm going to sponsor that chorovas everything. Sasa nyinyi nitatembea na nyinyi. I'll be coming here na walimu nione mnafanya namna gani. But I want you to promise me. Nisikuje hapa na nyinyi nipate you are not working hard. Na mkifanya bidii, I have a way I'm going to motivate you. I'm going to use all means. You will motivate so that we can maintain our alliance in this place. Sindio? Yes. So you promise to work with us? Yes. Thank you so much. Na Mungu azidi kuwabariki. Now finally, mwalimu umesema juu ya maji. I wish I was a member of parliament. Because kuna pesa mingi sana serikali inatoa zinafaa kufanya hiyo kazi. Na hiyo pesa sijui kama mwalimu umeandika proposal. You need to write a proposal ili pesa yetu ambao sisi tunatoa uzuru isaidie kutengeneza maji, kuchimba maji kisima ya hii watoto ili wapate maji watumie kwa hii shule. Lakini pia mwalimu amesema kuna proposal uliandika ya Safaricom. I want to have a copy of that. Ili ni make follow up nione kama watatusaidia. But what I can be able to do nitafanya. Sindio? Kwa sababu utaniambia nijenge dormitory sai. Nitafanya what I can. But in a very special way, I want to thank our teachers. Walimu wako wangapi? Something small for breakfast and for dinner this evening. Kuna dinner. For dinner, I also will want to the table with something. Sindio? Yes. So thank you so much na Mungu azidi kuwabariki. Amen. Kuna wimbo mtatuimbia? Ni gani?